साइगी एनी बिल से फिलोसॉफी में यावनेबा फिलोसॉफी दुने कोई स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन से सी यावदब लेरो बिल लोइबा अदा हायें सुप्रीम कोर्ट ता कइदा चैलेंज तौरसु स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन दनी तौना कदोय पोर्ट से कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रीएम्बल का हाइबदो माइना को अनमाइन तौबस आइना थमजनिंगिना ngasai ozaimanta na haibi the money bill nataba thodona moduda haining ide leite tawdabu money bill is a constitution da article 199 ne define tawi adu hayeng governor na kaina tawsuno money bill natabrai do ado hector kaino gi finance ki porum yawe na money bill ta haibi yar ngasai du di fine neba fine si maximum da 3 lakhs maximum maruine p minimum p de minimum si court na decide tawdoi ni aduga punishment su 3 years in the maximum oiba upper limit se pi ni lower limit pi de adon no yenga di thoidona money bill fine ne badudi an adon gi pot tu governor tawr no khoi mamang de nungai gi dam lei ba in sida ji khada ba se lai se manipur people's protection bill 2015 ne nam lei gi do masi money bill ne pass tok sang gi bane handa kisi kari ne pass tok him na khoi khangdre nampu da money bill ne pass tok gi ba manipur people's protection bill 2015 ne se ad masi si money bill in the past of Sulubagi Magi, my pets, governor, kind of the tar, SNP, the governors, reserve to walk away, reserve bill for consideration president, reserve Tadoga Magi, pets, Magi Libak, kind of hungry, a same with the 6 months given the reply, Piracadamani, Governor Man, CKDC, Shamdu, President of Piracadoneva, Assembly Tadakadoneva, Assembly Matungina, Amuk Togudabaneva, Adu, kind of mood, Adum Namder later. Kaimta masigi likul legidre ado ai thodongna su makhata na khoju nei narudre ade government su kaim pirak tredna manipur people's protection bill 2015 gi phet ama leiri marai ba ama nungai ki daba ma sumaina tahan bi daba ado handa ki ta do mande chief minister na yamna kaino toy ado nga sai je bodo chief minister na su ade khoi governor na akhoi gi government na su governor da pi matam da hype tare money bill gi tongana ma asian gi procedure lejari bako ado khoi phabadi masi money bill na tan pass to pi una haiba tare aduga governor na center da masi kano toy akhoi relation between akhoi kano ga government gi akhoi hoji paibi ba sarkar siga cabinet siga governor ga ani sigi relation gi makha su pole ba sidi manung sida relation kha yeng tare ado thoidok nu masi kai di kai na kan da uttar pradesh ki bill leiri adagi di delhi gi su akhoi municipal council act 1994 makha da lambi maming thona bokta Sigi guidelines to PD Moy Lieutenant Governor na New Delhi Municipal Council in 1994 but yauri and akhoi argument to yaba port khara dum leiba adoma kan khara changsin bi tare adinga sai fundamental duty hangbi do and fundamental duties 11 fundamental duty leiba si fundamental duties India de thoidokna kaino oina khanbi de adu yamadi maru report ni akhoi se India se akhoi na haiba da duty right oriented society oi khalakpa right tang khaleba duty di he kauthu eba koise adu duty shu amaru oi adu ngasai haibi bu du maina ki da direct kano di pande statement object reason di yauting ngasai gi fundamental duty sing se yaw raga su adu masi indirectly mari leinei akhoi gi ngasai gi akhoi gi heritage se yam kana haibane akhoi gi maming sing si magi heritage amaga yaujaraga laksari ne moirangi bu oiro ade kaupuru gi bu oiro na ra adagi di Chusampu ki bu oiro ade jiri gi district kari mafam trama su ontho me ba kana hai amu kakthali kaina hai natra ado assembly floor da pali ne ba disam jamna khabagi wana te ba assembly da concerned minister du na ma sai gi question award question hang poda pakhum piri ne ba adu takpadi lam ontho bagi hita politics ma ba tawri ba lam maming ontho ga politics ama tawri bi de masi koi thingba mu change ba aduna masi this is the fundamental duty to every citizen ni sai gi koi marak sida koi gi rich heritage composite culture this heritage masi preserve tawbam changi adagi koi national environment ade forest porang sisu ngapom changi including wildlife ko adagi koi scientific temple humanism adagi di spirit of inquiry and reform kaise adagi promote harmony in spirit of common brotherhood kaise masi direct mari de lene daga su akoi na masi fundamental duty phajana tawbiraga dina ngasai sumba maming pohong sumde na eng sai je bodo akode politics sama sauri masi awang politics nu go samsang mi kharana mi ngasai gi nisa saba khara dagi di hauri ba naharon khara tawba politics na te base si community na traga mi khara ne ben foreign gi popu yaung gani ko akode foreign aggression extra aggression ga hagale jing manipur gi lan sida ana madu porum to manung ja cho conspiracy ma tawri si ma mayang ko bi da ba masi action masi ngak pungam ga ngamoidra this that time will
मतलब डिसाइड तौनेबको तौबदबु मनुंग से अचो पॉलिटिक्स अमदि यावरि सिबे अखोय कावबो याद्रे अन अचो पॉलिटिक्स की मतुगिननी अखोयना एनी अखोयगी कुकी जो सिंसिना सिन कुकी जो सिंसिना मोइना एनी जगह से मोइना क्लेम तौरि काय क्लेम तौरि हेक ममिंग थोनजलनी अदु काय हायरनि नेक्स्ट काय हायरनि नेक्स्ट मोमेंट दा एंसेस्टर लेन हायजलने याम लुद्रो एंसेस्टर लेन दी मपा पुगे हायबनि अखोयगी फोर फादर की लेन नि मोइदा मौबोना मौबोकी अदुन पिरमने हायनेमि अखोयगी मई लेन दे हायनेबा अदु याम लुबम लेबा अदुना ngasai shiri da khoi na khan ga do shi yam lu ba tam le ai gi mind da lak na hosi I da thame aseng madi maming hom gi conspiracy che masi su genocide ma khalam ni bi si genocide kai go ge bu ho ya akhoi yam inari culture genocide ka wisi aseng madi ko ga sai ga han ba genocide to na mi happy genocide ni da ka intention to destroy in whole in part a national ethnic or religious group heart pa genocide si maming hom gi politics se si kai no si culture genocide ne akhoi culture je loi muthal lage haibagi genocide amane base si akhoi line lobu chumde international law su yam yawbani Geneva convention da kaida cultural genocide si su hojik si emerging oina genocide ki parliament lawre ana khoina adongi dimension nu yengmum change si politics of maming hidebudi maming hom gi thingdo re ko maximum upper limit si akhoi gi 3 year imprisonment ni ko ado aseng mudi yamu yamande asisu official sing du di phangdoi si official sing do saran turan tawram mayam du ne phangdoi si ma ngai gi chief minister haiba sida aduna official sing du phangdoi gadi samjam ming hom gi conspiracy yawm mi sing do adu dandi pim changi adu mamang du hom gi ko mai tok tare na ra adu gi ngai ai hai do retrospective effects criminal law di retrospective effect ya de kai no khoi article 20 rim yawri ba article 20 of Indian constitution hai ama yawri ba madi all criminal laws madi prospective in operation oidone ba adu manibel or dem yare adon the politics sum to bi adu this different thing ni aduna khujgi posida retrospective ya da bani mamangi ming on thok poda chene gi mi sing dandi de piro idra ba adu su dandi adu gi ngai assembly da opposition council hang pa sum ta ba thegla bai wani adu su dum dandi pi ni hai book to ni khoni hai adu aina khan bada madugi sigi law si pan ba yare na criminal law di madi retrospective yada perspective lu oiga dong ne haina supreme court ju haiba adi ngarang han yam phajaba case am leidi pe isam jaba case ni sida su bombing home si yam phajal nei nei akhoi gi basi case si kuidri February 27 2023 da division bench na piba ruling ne supreme court na pidi this global lane adagi high court ke case me am su leidi akhoi sida bu akhoi sida di akhoi si nampu sa su da maming ji hongdok pai wani ji cultural genocide amane ba kal mai tai gi kari gi mai tai haiba de manipur gi itihas ke loina ba si loina muthallaga anob history ma semge anob nation ma semge haiba ne si minister haiba yawbani si di manipur si lairoi duni khalaga manipur ji maming hong ka duni khalaga loi mutoi ne se and this is part of cultural genocide ni se wider conspiracy mi yawri se ko thido ga dandi pibum change ba ko ma si ko supreme court na su akhui 27 February 2023 hapta amungi wari ni ko madu supreme court na su haibani aseng madi maming thon madi yam khana politics to ganu india ji secularism ni khot pani mayam guideline pi adagi ai ngasai thamning mana ngasai gi ministry gi 1953 gi guideline se 1953 da ministry home affairs gi maming thon gi maming thon state nate ko state ring maming on ba city constitution ma khala parliament all ane ba ko city on ba district on ba gi guideline pi re ba district pa ona pote district gazette pass to ne revenue district gazette ta ga cabinet in rai log gazette pass to ko ne ba ko and I hiding di ngasagi 5 principle yaw ba sai 1953 gi ministry home affairs sida sisu akhu in the ya de ko sisu ministry pi guideline haiba ni masu ma guidelines je khoina mandatory law ba na taga masi directory law ga di in the busu ya do masi in the busu phate guidelines je adu in laga khuden phadoi ne ba guidelines am phajawam na 5 principle based on ni masi guidelines ana guidelines sida guideline number 2 sia mari le ni manipur ga any name of the place that is historically important or share a common connection with the history of that place should be avoided from changing history go mai le number sel sam to go no ministry india government ni ko ministry mayam le bese ministry home affairs 1953 da ade 1972 da mon thoi ade ino no da mo amend tawi guideline ni khu pot still lady my principal care historical important oi badi ama to home yaroi yaga chong hong no hairi ba adu da ne khoina thangjing gi nungai ta ba ade chuchampu ga historical loi leidana kawu ga history yaw da yaroi maming ai khoi limit lo na ji history ni na ko ning thaugi kari gi ade gi mai chagon na rakpa heritage gi kari gi lo yaw je bane ba and aina hairi kai na kan da
dandi pibase am dakale lo da dandi pidragadi akhoi romda manipur gi akhoi nungai taba mana lo di mayam leraga lo se phajin implement tawdaba implement ai je peace time gi wani ada hayek lo do thugai enforce tawtare enforce tawbugi chang je kha wat ba ana sigi lo si yang maroba lo ne base this is ai khamada manipur ji hingan ji haragadi manipur ji hingna ba manipur se entity manipur haga akhoi gi manipur no gi manipur kai meti akhoi myang gi manipur ni sigi manipur ji entity oni hingan ji haragadi sumba lo si am dakale tawdo bu lo si phajin implement tawba a lo se violate tawgana kak lag enforce tawba adu ahana party masi ek on mam changi na ko an ek to so no to male ek on dragati si akoi gi mabukang magumane maman mabukang leijabane ba macha adu pogla ga soisti ga tawum changi adna madugi potu na governor gi court leire aduna aina khambada chief minister na governor fajan convince tawga governor SN pibira ba adu loire wari governor namu reserve for president consideration thagala ba ngasai gi manipur people's protection bill 2015 gi do adom da musa khadil lore ar aina chief minister da haining di cabinet minister da honorable ma'am haining kenoga masi land nai state ki subject ne masi entry number 35 ki union number kenogi state list ki entry 35 yaubani adana land se khoi gi ni na resource land forest ma'am state subject ne adu potu leibani na madom da attack tawraga attack ai di khana bana ti goi gi londani कोई कोर्ट दी एटेक एट हाइने एटेक हागदी लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स ने आदो में लाइन ऑफ आर्गुमेंट पुखत पिरगा गवर्नर एसेन पिबिरबा आदो गदी एखो याम फगदौ माले आदो ना आदोंगी पॉलिटिक्स मा कोई तवम चुमब्रन खल